Ma'am, Impact News ne Raj Nongthombam Manung Hutna hariba 360-degree analysis of news and events ta ma'am butram nokchari. How kiba mamang tha hebati me gi tarik kulhum doida kogi Joint Secretary Home na thokpa chirol magi matungina order magi matungina drafting committee kogi Manipur yellow missing book and bagi drafting committee me seme bill buthong bagi drafting committee me seme hariba committee asina bill ama seme matuna draft ro matungda masi Khanaraba matungda lakliba nongjugi mifam maruna July August pangthokadriba nongjugi mifam sida puthoka mase pass on phonagani happy wafum government ge maike di thamgiba lere masigi matungda koi tongan ba stakeholders in chingmi tami ani maki stakeholder mayamna pullaga lenga ka unaruga wari sanub lere aduga yam athubu matamda hariba bill si puthoga khanane raga karida awarpa mayamna pamba pamda badu khanagani habne du hojik phawpada lenga ki maike dagi to minelation basina maram moiduna CSO singda maruna Joint Committee on Inner Line Permit System gi kogi organization asi dai tar maru ina masi thengtha gadori bra natraga belasi karmai tokdino miyam da khangdrisi karigino hengona pastor matung da semdok pa yabagi area laitra kan da natraga bilsi putho matung da miyam na suggestion lahodramni na madugi marai bakse kamai oigede habgi nungrang bom lere mar lenga na masi serious oidabra habgi question singarang ngarang ma press conference ama taroka fondo khibelere mar maduna hairi ba draft bill lenga na draft bill si almost same sabal ore habni na masi public domain da miyam ge mang puthok pi aduga almost thamo jun tha sida miyam da ge suggestion lobi yo habgi demand sini Joint Committee on Inner Line Permit System na toriba demand si aduga ngasi gi discussion asi su karige damak ta hairi ba draft bill si miyam da matam chana Puthoga public domain the helaga masi suggestion logdribno habsi matang dani aduga hariba topic sida khana nenu bidam si Impact News ki studio election the lebira basi joining us tonight on Manung Hutna we support ILP gi convenor oibiriba oja Sapamcha Jadumani ne hamdo Jadumani bataramok cheri welcome to the show appreciate you joining also joining us social scientist Dr. Dhanabir Laishram ne oja Dhanabir bataramok cheri welcome to the show appreciate you joining too and also joining us Sangai Express Manipuri edition gi editor oibiriba oja Khogendra Khomdram ne oja Khogendra bataramok cheri welcome to the show appreciate you joining too aroga ngasi gi discussion asira jesi ILPS ki koi mihut amma lakpina ba hajabane dubu lake tormadi last moment khudong cha da bakhara leibadagi lakpangam khidre adubu ngarang maksi koi press conference toraga koi hairiba bill si public domain da puthok have ne dubu public domain da puthok pi handa ki matang sidi chingmi tami animang almost 95% miyam na loin yanaraba bilama sem na bagi khongjang da miyam se ta thok sin su tong na ga leina ba stage ni government su madu maram da khanga bani maram dona yamna conducive oiba environment ama da handak ti bilama puthoni aduga miyam da khanar matung da masi bill puthoga pass don gani habagi wak mayam gi expectation mayam si gi marakta we support ILP hariba oja Jadumani na convenor oibibo organization asimang na ngarang mak amuk hariba drafting committee mi itrom do ina saba lenga ki drafting committee asida koi gi contemplation ama haidi koi moment nungum ama pisalaga masida hanagi khoi mamagi 2012 amadi 13 da Manipur Assembly na khoi resolution lau ki badgum laba Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 si oina chanan biwa implement hon biwa habagi ano demand haigadra ano budina tre atu no na marak seda injalak paitare mase kamai to ijan no mayam na di public domain da puthoga bill se khana se hiring aisida hanagi already existing khoi mina hariba Mizoram Nagaland amadi Arunachal Pradesh chanari badum laba ILP system natraga hariba regulations Manipur da jalan biyo haidana na injal ise kari odino oja janum indalak sai thai sena JCILP na tarib demand stay da Inner Line Permit System regulation frontier regulation natraga adugu manaba bill ma semo habisi JCILP ki demand haijatare adagi masiki demand si matungina aikoina we support ILP habisi organization nati group amani ILP bu sawgatpa aduna masida akoina khanaraka da khwai amna Manipur da implement tawbayaba aduga yam line su implement tawbayaba si akoi Bengal State Frontier Regulation 1873 sinena akoina thamjabani aduga thai sena mo aina khitang hangna yengjabata aina thamjani di lisang sena 1990 degi Inner Line Permit System Bengal State Frontier Regulation si Manipur chanang dabani aiba ajo moment am lai adugi moment dugi marakta akhoi 2012 ki 13 July da akhoi Manipur State Assembly na warep lawre Bengal State Frontier Regulation si chanang dabani chanagani na warep lawre warep si hek lobaga 23 November 2012 sida JCILP gi mihut mayam ama Delhi da sale Delhi sa Home Minister Shinde unare Shinde na khoi gi demand se genuine oy
After that, all political party, Madam Dugisem, honorable, we will be Yauna, Doctor spokesperson or Didi Sale. Salakan say that 16 January 2013 Salakanda, Moina Mo, Sinisi, one of them, the Enogi, Tabu, Yam to implement on them, Hon again, high. Adumatundagi 2000. Madugi, why do the Manamojana 2013 13 Junda? Among is the assembly passed away. Adugi, the sanction is a terrible see, Nakanda Tidu Kanda, Bill Hyderama, lie. Quagging Bildugi Muminsi, Lakanda, Quaya, I wonder, Kitang Pinja the Vamna. So I'm 15 the protection of Manipur people, Bill Sida, I quaggy. Mitop talam yon bi ya bagi wafam yaure. Akhoi bill sigi Canada akhoi 14A. Say the my non Manipuri sing the lam yon bi ya bagi wafam yaure. Adu moment ji lisang sina Manipur miam tapaki miam taure singi kambu sing madu yaro ena. Madu yaro ena haidana mim apan lehidre. Mapan lehidre kanda akhoi center da Nagaland CM, even Mizoram CM Yauna, Akan pressure Pidana, Bilu Yadre. I want to consider it can be Bilu Yarmo. Ausi, a Mitomnum, Labi Yabagi, Yabasi, command to Dunishine. I am Pamjavadi, Bill Sempetaragaso, 2018 you walk on the Sembida. Okay, 3,000. More than 3,000 you walk in Kalakana. Sanction Kalakan Bill Semanimba. I look Bill Sempetaragadi. In airline pump system, Manung the Yauri Masax to Yohan Beauty. A quick Isamtamna, a quick Bill Niharaga, Manung the Yaudaba, a quick Nayaudaba, Naruba, Kumba, advanced Shemo Bill, Pamjit Baitare. I don't know whether Quagiamna, Manipurda, Sandaba Yaba, Quagi Lina, a quick adopt a Wiaba, a quick Kanosi. Bengal Pandari was 1873. I have seen Lojay at Mamdi Nagaran, Mizoram, and separate Salaga. Barki stayed a more Manipur, the one set Pia, Hibisi, there I queen Aran, Kanoma, Maduki Point, Kara, Kangat Lakanda, Satpayabagi, Quai line, Satpayabagi, adopt Wiabi Potu, and Tamjab in Haitare. Adubu, High River, Bengal Eastern Frontier Regulation 1873C. State Assembly na anira 2012 am the 13th anira resolution law raga chana hanaba hai matam da center dagi matam dagi home minister Sushil Kumar Sindhi masa manasu 13 gi matung dagi di masi constitutional na yada ba constitution gi maik lai wafam am khani maro in article 19(1) gi d am di violate tawi madunu yaro have gi wafam supondo kiblare madunu oidunu ne jun gi tarik kun ma thoi 2014 matang chai olakpada an boy yam chawba public protest mahiro me am lambi da thoroktan irang thokre madu matung da 2015 gi July gi tarik 9 da कोई रोबिन हुड सिक्यो मतुंग दगी याम चावबा हेदी मूवमेंट से लाभने मर मतना कोई बेंगल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट से सेंटर दसु याद है हबगी वफम लाखपदगी मणिपुर दसु मदुग मानबा हेदी मदु मंगना तरगसु तोवान अमा सेमसी हबगी मूवमेंट से लाखपा होग्रमिन होजे मु नाउना अमु बेंगल ईस्टर्न फ्रंटियर तो चनहन गु हबजे खितंग अदा वेयर्ड ओबा माली ओजा द लाखसागे ओजा धन बे करे हबन ओजा द आई दिरास आई की मोटती को अखोगी होजिकी माय बेंगल ईस्टर्न फ्रंटियर कनो जिसु अखोगी रेगुलेशन जे इसम समना ऑफिशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट इना ऑफिशियली कनागुंबा अखोगी मनुंगी मीजिंग चटप खोपद मागी परमिशन लो लो अदुमाय लेबने अदा मसीगी कनो सिदा खितंग ये मनुंग नुआइट्रिसे मसी अखोगी शिलोंग दा मोय कैंटोनमेंट ना मोयना 18 कनो दा सेमिदना 1864 da cantonment is same lor kan da 1874 da capital na silong ji lok thoine region jegi ada adugi cantonment sina masi ex thamba kan da hojiki hainari 1873 se british ke ek ni dana colonial ek ni dana ada khuni yengda bse ai di han da yam jar jade ba you know why we support a colonial act our loilam anti colonialism ki movement lai riba anti colonial yad ba khoina any colonial act se kadogi support odo number 1 ka ada british ki hujiki magi act si ju kaidogi thamino idi that is not for the welfare of the northeast region ki praja natte ba moina moi plan tongni se maroina british people jing sapda danger we gadaba jaga jing jira
ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯃꯣꯏ ꯁꯥꯃꯨ ꯃꯌꯥ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯈꯣꯠꯄꯒꯤ ꯁꯥꯃꯨꯒꯤ ꯏꯚꯟ ꯁꯥꯃꯨ ꯐꯥꯕꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯔꯨꯜꯒ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯎ ꯀꯩꯒꯤ ꯇꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯀꯣ ꯔꯕꯔ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯇꯦꯁꯟ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯤ ꯒꯥꯔꯗꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯆꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯡꯒꯣꯜ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯄꯥꯛꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯝꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤꯅ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯦꯡꯒꯣꯜ ꯐ꯭ꯔꯟꯇꯤꯌꯔ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯁꯟ ꯑꯦꯛꯁꯦ ꯆꯠꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯇꯤꯜꯂꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯥꯗꯤꯛꯁꯟ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯋꯥꯟꯁ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯇ 1873ꯗꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯔꯤꯀꯣꯒꯅꯤꯁꯟ ꯑꯃ ꯄꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯏꯗꯅꯀꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯣꯂꯣꯅꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯛ ꯆꯠꯅꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅꯕꯨꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥꯗꯕꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯇꯧꯖꯔꯛꯄ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯡꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯣꯏꯒ ꯇꯥꯏꯗꯞ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯪꯉꯒ ꯈꯣꯠꯂꯒ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯂꯧꯔꯒ ꯀꯔꯤꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯗꯤ ꯂꯩꯇꯕꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯂꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯏꯍꯧꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯤꯕꯦꯖ ꯂꯥꯛꯏꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇꯗꯤ ꯁꯦ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯁꯤꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯏꯑꯣꯅꯤꯌꯔꯗꯤ ꯑꯦꯝꯁꯨꯅꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯦꯝꯁꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯀꯩꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯦꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯕꯦꯡꯒꯣꯜ ꯐ꯭ꯔꯟꯇꯤꯌꯔ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯁꯟ ꯑꯦꯛꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯃꯥꯏꯁꯨ ꯃꯃꯤꯡ ILP ꯁꯤꯃ ꯑꯗꯨꯅꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯃꯥ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯈꯪꯅꯕꯅꯦ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯁꯟ 5 of the 1873 ꯒꯥꯏꯁꯨ ꯈꯪꯅꯕꯅꯦ ꯑꯗ ꯂꯨꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗꯁꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯂꯤꯁꯀꯤ 81 ꯂꯤꯁꯇ ꯌꯥꯎꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯁ ꯐꯪꯉ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯁꯨꯡꯂꯩ ꯂꯩꯅꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯒ ꯊꯣꯟ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯇꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯖꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯆꯨꯝꯃꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗ ꯊꯛ ꯂꯥꯎ ꯊꯝꯃꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯇꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯒꯗꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤꯗꯤ ꯀꯣꯂꯣꯅꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯁ ꯐꯪꯉ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯃꯦꯘꯥꯂꯌꯥꯗ 3-4ꯔꯛꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈꯤꯁꯦ ꯕꯤꯜꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯖꯔꯒꯖꯥꯠꯅꯤ ꯃꯦꯘꯥꯂꯌꯥꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅꯦ ꯑꯔꯨꯅꯥꯆꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯅꯦ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯅꯦ ꯑꯔꯨꯅꯥꯆꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯅꯦ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯃꯦꯘꯥꯂꯌꯥꯗ ꯆꯠꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯅ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯕꯦꯔꯤ ꯕꯤꯒꯤꯅꯤꯡ 1973 ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯂꯧꯖꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯀꯣꯟꯅꯪꯗ 79ꯗ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃ ꯈꯪꯉꯤꯁꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯂꯤꯁꯀꯤ ꯑꯟꯗꯔ ꯌꯨꯅꯤयन लिस्ट की एंट्री 81 नंबर द यावबा यूनियन लिस्ट यावजब पोटनिना अदे कॉलोनियल एक्स होइबनिना इंडियन इंडिपेंडेंस फंकान मसिग मरी लेनद्रे हारगा अदमाय लेगिबा पोटनिना होजिकी अनोब लौरिबा फिरेपसे आई मसिना चुमेन खले ओके अनोब लौरिबा फिरेप मरुइना अदना सेव जदमने हाबदमाइना लौरजु आईएलपी लेजिगी अखोइना कानाबे अंकांदा अखोइना उरिजे कैमो नतेबा लमगी प्रोटेक्शन की नंबर 1 नत्रा अदगिदी मान मैनुअल वर्क मोय म्याम तौरिजिंग दो अखोइना तौरगदी एम्प्लॉयमेंट की पोस्ट म्याम लागा फरक्तोरिंदना अदगिदी अमु अखोइगी टूरिस्टिंग जी डोमेस्टिक टूरिस्ट लाजु फील ओबदा से मिजोराम द चाम कुन लोइबा इनकम कैम कायमगनी को सुमाइन अखोइ जु मागी अदे बिजनेस जु अतोपा पांदे लापसिंगना मोय लोइना मोयना पाइरिबा सानरिबा जिजु चेक तोबु याम याइदना अदे हिरम कुदिंग मत काना पोट म्याम दु political representative मोय लाकदो या सालै ट्रेना नत्रगदे हेंग थोमजलकदोइनेबा अदु म्याम सेव तोबा पोटनिना याम मरुइबा पोटी ओइबा लमजु याम मरुइबा अद बिल जी एनी बिल अनु मिंग थोंगेरा अमा थोंगेरा हाइरिबा कानाबा जिंग जे पीबा बिल ओदी याइ नत्रगदे जादमने हाइबा दुमाइना को कानादबा बिल नेबा अदुगा ममिंगी करिगे मतंग सिदा देदी colonial act ओके यामना लीरबा colonial british matam की act मती चलहन दबना फरि हाबि वफमनी अदु हौजिकती मदु मयाम द लोइना तुंगोइनरम लगा 2012-13 मणिपुर स्टेट असेंबली ना अनिरक रेजोल्यूशन लौखरबा सेंटर ना यागिद्रबा अदु मखल की बेंगोल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 नी मदुगी मतुंगदा 2014 ऑनवर्ड जून की तारीख माथुदा अहानबा अचौबा मियाम की मरोइना महिरु सिंगी इरांग हरो मतुंगदा मथंग चहिगी 2015 की मार्च की तारीख 13 रुकता अहान बोइना MRVT मणिपुर रेगुलेशन ऑफ विजिटर्स टेनान एंड माइग्रेंट वर्कर्स बिल हैदना अमा पास हो गए मधुसु यारो हैदना विड्रॉ तो हनखिबनी विड्रॉ तो हनबगी खोंजंग दने कोई सापम रोबिन हुड लेखिद्रिसु जुलाई की तारीख 5 दुगा तुमाय तौदना जुलाई की तारीख 15 हारिबा बिल से विड्रॉ तौरगा अगस्त की तारीख 19 नौना प्रोटेक्शन ऑफ मणिपुर पीपल्स बिल अलोंग विथ टू अदर बिल अनि अमगलरना पास तौखिबनी मरमदुना साइसिदा बिल अनौब मतौ तारे हानगी सिटिजन अब यारो हैबगी सेंटर तके क्लियर कट
message se lai rabani na ano ba bill sem na bagi khongjing dani hujik su yam kan sangsali se ado hujikti member traham do lenga na semja bal member traham do leba dum laba drafting committee su leire almost same ba su lo sela ka tore masi miyam do puthoga khanan biyo hai bagi public domain da han biyo miyam ge suggestion pi lohon bui matam yaure hai bani jesi ILP no je hari se manam ada idro suggestion pi bagi timing du da kogi we support ILP hari ba loop sina su suggestion when people are getting fazadu adu marak sada hujik si when zanan je hai bagi wahum malak pani na swai sida ani tho abra miyam da hena hujik 95% hills valley solo yana re mamang do su home minister na hills valley ani mangna yaba manipuri miyam khodi mangna yaba bill lama semjar o hai bagi instruction bo pirak lek ramni oza ko gen kari have ni masi matang ja ina thangani base hujik tasengna harabada 2015 da yagidri baro chora chanpur je sina kan mira ham khorpa mi mapan chi ba madu su ya maru ba factor ba na ba maru ba khwai digi maru factor hai tare ada adagi matam du da lai si tampak ta ama oi ba chingdana oi film da lerame hojik si yamna kanna khonarak padagi adagi hoigi je CILPS no khona ba government khona ba pupun khona ba de ti stage tangkak sem lanjal ba hojik yanadi hai ba event siga UCM ga ani homlak hanna na wari sana ba laiga aduna ta ba sura sampur gi student organization sorry cookie student group singa koi songi group singa punna na thabak tawmin na ba gi wari phaw lo ba lai adun stage yam yangsel le changchal e manglom da adi government gi mai kai de gi ju committee sem dana masi bill ji sem ba gi loisan ba gi tangkak ama aidi yawra ba na ba si yorok pasida sai oda jadum ni na yu di am na sume bill je manung iho hoba bill di pamde anga yaw da ngaru bakti pamde adi an phajai aduna bill se da yahon ba yaba akhoi mayam punamak na yaba haibedi singi praja sing su manipur tariba wa yelogi phur phudi mak na yaba adu ba bill ma ohen bagi thak to jik se laksalabani hojik si bill jiga mengi site ge sem khiba tongan ba phur ki mioi sing yaw ba MLA sing yaw ba aduna moi je sem bagi thak lore hojik darkar ori bese miyam na pamba jaja dumin habi wa phama de su chana ba aduma makhal gi bill lama ohena na ba mayam punna mayam amang da puthok pagi tangkhak tu yora bane na idi thamja gi saijida adai mu mase iga personally hagadra unofficially honorable CM ga wali saba da su kari mi mayam amang da puthok mayam ga pamba se loina bak logi dori ne aduna mayam na pumya loina bak yana raba aduma makhal gi bill lama hela kai mo yana ba mo leitaba assembly da ju yana draba adai India ki president mag yawraga yawdraga governor ayaba pibi yaba aduma makhali bill bo thona bo khona gani miyam amang da thokani na hai lai grabane ba aduna bill je hojiki oina di bill ji stage ayawre maton yoksal ai hai yare ba aduna maton yorok pasida di oja jadumni hai ba dumaina thami ba suggestion mayam ji thamaga miyam gi oina yagada ba adumba ama da chapna pame aduna hojiki chapsana hanagi hojiki raj na jo hai di koi oza Dhanabir jo hai duni masi Indian constitution ya gidraba hana gi jedi colonial rule kano na law na leramba du ma pos aduni nauna mu hanna madu di hana sanagi ma phang goi sana gre nauna mu sana badi yar roi aina ha film lerabani na ai di adom da chapchana madu no onjan bagi mahutta hojik JCLPS na khona riba degi naga sing cookie sing loina mangna su ya ba hora ba government na su masi yenga afaba bill mo henje hona rei bese somda idi pung thawgat pa adi government jo athu matam da bill do miyam amang da puthok na every stakeholder mogi mot loba di miyam ge su saji da kari da soidi kari da lali puthoga afaba bill mo hen ba do madom da idi chat pa afaba bill mo hen bo hona bana phagni habni sumai to na mamangi khogi protection of Manipur people's bill ju puthok ngi mamang jita miyam da ge suggestion na singma mayam lawraga suggestion mayam do incorporate toraga bill se puthok hebni armai to da handa gisu tanja law ne habni miyam da ge suggestion na singma mayam ma manam da mamangi suggestion law matam ujaja domin sunga sai defect puthok pi kari mamangi protection of Manipur people's bill 2015 se pass or bataraga di lam se mito da yombe yam bagi bada idro close yaure habi wapumni madu mamangi matamda bill se puthoga miyam da khana ne tanja phangba matamda di maduda question raise the wither be kari no hojikta ko gi Bengal Eastern Frontier regulation si chanan ji habi wapum lai si masina koi hojik collective bleaching amadi tamgi miyam na punna yaminar pa tanja sida maduda puncture adi UP thajambo ina thoi dabra kari habi no I kaching sake Bengal Eastern Frontier regulation 1873 si ariba 1873 ki British ki law ni yai okay
अदु नागालैंड मिजोरम से अरुणाचल प्रदेश ता सदी सदी आफ्टर इंडिपेंडेंस चलपने 1950 दा ओके 1950 दा मोइ सेपरेट असम दि सेपरेट ला कांदा एडॉप्ट तो बने 1950 द एडॉप्ट तो बा अखोगी एडॉप्ट लो दे एडॉप्ट तो बने अदुना इनो थमजनी ना सी मिजोरम की जिनी कनो की सॉरी मिजोरम की जे सी 2006 ने बा माना 2006 नहीं मिजोरम की जे आई थमजनी सी मिजोरम की जे 2006 ने अदुगा मो आई नो थमजनी ना अखोगी नागालैंड कोर्ट 1970 ओके लाइरिब पोसी मोइना तौरी मोइना एमेन तौर तौर लाखने एमेन तौर तौर लाख लोदु अखोना 1873 लो ने हाबी यारोय अइन थमजनी दी अदुना मरम ओइदना विदेश की लो नागालैंड मिजोरम अरुणाचल प्रदेश सी तोंगाना असम दे खाइदो कांदा अखोई 1950 की मतुंगदा अखोई की मोइदा बेंगसन फंडिया रेगुलेशन सरहदी ने यस सेंटर ने यादी आई बिसे लेरबरा आई नमो हंगनी न सिनेबा सेंटर न अयाबा येंगा अखोई मूवमेंट तौगद्रा प्रजा की अयाबा येंगा अखोई मूवमेंट तौगद्रा अखोई हंगमो याबा क्वेश्चन ले अखोई सेंटर के नागालैंड की एनएसएन आईएम ना मखोई की तोंगाम फ्लैग अमा लेजगी है न डिमांड तौरी मधु इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन मन चनब्रा अखोई खुलाई पाइजब मियाम की मूवमेंट अमा मियाम पामगदी अखोइना बेंगलसन फंडिया रेगुलेशन याम लाइना अखोइ मणिपुर इंप्लीमेंट तौई आइना मरम मनुंग मसाक यावरिसिंग नॉट ओनली लम मपानी लाइब मितोबसिंग चेक तौ वक्त नती एम्प्लॉयमेंट दे यावरी अदगी एजुकेशन दे यावरी अदगी सोना कंदा अखोइ बिजनेस की दे यावरी तोगान तोगान रो मसाक मयाम यावरी अदुने ने चाइ जरी तो बिल सेम तारगदी मधु मयाम रो यावगदबनी अदुने तारगदी nga यावगदब ngaro waka chamana ne hajeri dane matang ida ina thamjani mo amakhakna akhoi gi Dr. Manmohan Singh na prime minister oinida akhoi gi ab burden na akhoi inline permission sem regulation che masi bangladesh federal regulation che sana han biu haidana mana ama 18 November 2012 tharami okay adigi mo amuk कुकी इनपी ना जो अमुक थाना में बेंगलसन फंडिया रेगुलेशन चमनी चलन बियो अरगी थादो इनपी ना बेंगलसन फंडिया रेगुलेशन चलन बियो चलन के दमनी थाई रेबा अमुक तांखुल की बा अमुक कोई हाउमी रिसर्च की ना मुथारी आइना थमजनी में पोती अते नतीजा आई बिल की माइक लेप्शन नती आई की पोत आई की वखलों दरी ख्वाइदी की यामन लाइना इंप्लीमेंट तौबियाबा येलों में कन्बियाबा अदुम्बा रेगुलेशन होइगेरा बिल होइगेरा अम तौहन बियो है बनेबा तौददी बेंगलसन फंडिया रेगुलेशन मनुंग दि याव मसाक सिंदो मदुले यावगदा बिसिने नता जना अखोई ममांगिदा बिल ने तौरकांदा मिटोपते लमयोन बि याबगे वाफम यावरमे केगुम सनरा बेन खलो सिंगी कांबु सिंगना केगुम मदु मायुक्ते लेबिरमद्रबा पास तौरमबा अइतादी अखोई some years back अखोई गी लमसी मुई मुखते ताबने अदुना अदुबदा सोदा हंजनिंग से करिगुम्बा बेंगोल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन की क्लोजेस मयाम दो हापचल लगा कोइना एक्ट अमा मतमदु त सेमम द्रिब करिगनो मदुगो मानबा करिगुम्बा मसा यहोन जे तरगदी अदुगा करिगुम्बा बेंगोल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन द यारिबा क्लोजेस मयाम से लोइनमक एप्लीकेबल इम्प्लीमेंटेबल ओइबा तारगदी अखोइना करुगे दमक अनोबो बिल अमगे दमक अदुक सांगना सापम रोबियन सिब यावना करगे दमक खोंजंग सांगना चंजंग देनो होजिक 2015 दगिन होजिक भावजे सही अहुम फाजलाबनी मनबदन सोइसेदा बिल अमाउना मथौ ताय हाइदना खोंजंग छि अदुमदा मायोन जादुना चखरबनी instead of going towards Bengal Eastern Frontier regulation मनबदन मायोन जे अमदा चखरबनी ना मकोइना Bengal Eastern Frontier regulation सिना थुना implement तौबना फै हाइबसिसु लाइंगाक सु दग खोंजंग संसे लेबिसिंग सु लोइ खांगा लेरबनी अदुबु यादबा टेक्निकल एरिया लेबनिना बिल ओइना पुथो इवन सेंटर ना फाव इंस्ट्रक्टर ओइने कम्युनिटी खुदमना याबा बिल पुथो जाना चे मैम उठबि खरे कम्युनिटी खुदमना Bengal Eastern Frontier regulation से implement तौबि हदना चे थार में हाइबनिना अदुबु चे थाजब तारगसु सेंटर ना मु इंस्ट्रक्शन पिरि अखोगी फुरु खुदमना याबा बिल अमा सेमजौ हाइदना अदो आइदुदने मा बिल सेम नुगि दम खोंजंग सेल मरबदना बिल सेमजौ हाइरबनि ना खोइना मो ऑलरेडी एक्जिस्टिंग एक्ट तो चनहन बियो हाइबा तारगदी अदो आइदुर कंट्राडिक्टरी ओइ दब्रा हाइबसिनि
ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯟꯗꯛ ꯅꯧꯅ ꯁꯦꯝꯒꯗꯕ ꯕꯤꯜꯁꯦ Okay. ꯕꯤꯜꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯤꯄꯜ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃꯅ ꯄꯥꯝꯕ ꯌꯧꯗꯕ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃꯅ ꯄꯥꯝꯕ ꯌꯧꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ bil choidna oiganeba apun mana oiba apun bagan manipur whole apun mana almost all this akogi section khodima ka wari sana dana loina ma gyan on board purakna bo honare hosu honari aduga government su maduda madu ke stage am lai khangba gi ayamba khoi cso singching gi su tampa gi su pullaga wari sana dialogue mayam ma series of dialogues tawrabani na hojikti man apam su phongdok nare Puru amana yado poto di handa ki bill se de yaro hajimati ado idura clarity madi leina rabne rena si egumba bill sina ya amana yana ba taraga so manungi masak sing du yaw ba taraga di after some years back lakada ba koi tungi mirona aikoi da yamna tinjilak basu ya waro bu ya aduna yam section ya oi okay yam section ba mathok tai machak yang hon mathok tai habani handak lakatori ba anoba bill se draft tori ba si adu miyam gi suggestion mayam su pina rakhini madugi stage tu hoji phawa karigi yorak tari bano habduni jesi ILPS na yamna nungai tri basi July tha gi lo chalapna tar mai chalpa do ida assembly ki session nongjumi pham tawge harani tarok taraga di karam hojik matam si yam le chalaktre habni ngasi se already tarik tarani pani June thazal lo chalaktor manadona thasi lo idringai si da athu matam da hairi ba bill si public ki domain do puthok piro miyam na bill se study tor matung da karai da koi changes to bu yage machak hapsen ba yage oja jadumine tak pire bangaru bak ta ngayaw to bangaru bak ohelum se haibu to maina manipur miyam na su loina mong madugi emotion sentiment do ne foundry se marab don atu matam da hairi ba bill se public domain do puthok piro draft bill se adu miyam suggestion lo bi rabani on the problem troje ke prati am tonjar ke impact ni swimming ta don bi Welcome back. Adon ngbir bese Manung Hutna ni 360-degree analysis of news and events with me Raj Nongthombam. Manung Hutna da ngasi khana jarmi wasi lagliba nongjugi mi famda puthokani haidna Manipur government promise tawkraba adon ba yelong mi kanjana bagi bill asigi drafting committee sem create drafting committee ne sem laba adum laba almost loire haina phongdokraba loire mag haidraga su ko gi June tha sigi saliba tha sigi haurakpa first week ta stakeholders singa punna phaminaraga study tawmina si hai khraba dum laba bill si ngasi almost chayolani lanselak laba adigi ahum lak suba sunday se ngarang dagrebni ahum lak suba sunday se kari ngarang tai noham tamda ngarang sini khoi fathers day hai che chai khudingi june gi ahum lak suba sunday se fathers day ne aduna marmuduna almost chayolani handoraga chayol ahum phajal laba phauba sida lenga na draft toriba bill si puthoga miyam da khana driba karigno masida samdokchin tawbi tanja law driba karigno athubu matamda nongjumi pham su lani nongjumi mi pham thengda khibana tongan mu jakre adu karigoma nongjumi pham sena magi matam chana July ki mayai na telo sakpira horok patarga di miam da khana nabgi tanja do phangde adu jesi ILPS yam chawba nunang blari masi matang de mathang question je ai oja thamid lakchan ngi si hoji ki matam yam na lei hogdre ha bagi wafum lai chini maramuduna bill su putho edi thokpa adu ga miam ga khana ne na hogda bi da puthoki badu ma bill horadra ha bagi nunang ma jesi ILPS de lari kari ha bi ngi matam se matam chare no bi bra adu ga hairu bill sidi handakti Kanglo Khodimani Yani have Yam Chaw Amana, Lower Pada Bill say study Puno Matung Sida, Hill Areas Committee, the Sumasi Salangani Habagi, Wapam Suyari, Kari Hamil. Matam di Yam Namarang kind of Piraka, public domain the Puto Kano, Kano da Bill Sida Kwadi Maru is in a sign Hajabdo. Bill Sida Sagi, protection of Manipuri people's bill is the me the protection of those kari protection of those Sida number 1 Magi economy yawdweni business and economy yawdweni the protection of the land yawdweni adagidi amroina protection of the people's representative mitom naga kano to yawdweni museum ya isam samna social the my culture gi kari identity gi miyam yawd tradition kari see forced assimilation torokani habigi am sentimental ba post yawdena awna socially politically economically masi loi reflect tawdweni ba bill sida ka halagi bill sida sing tam janadaba ado sida chingi chinaw sida tongan moina bill si pami ga MP sidi atai mai hidden agenda lairi ba say in short ang sagi kugi chinaw sina yadidu magi mitop lepapu matamda chin kuki gi magi influx am thinu wang rabni ko aikoi gi sahi duna he gang khakra di maximum adum moida awaba leidana admaina moida problem lebing dugi pot neba leise ada hojik sida koina yengba yabaje aina haijariba socially politically economically with that protection of the lanes yawba bill ama soidana oiradong neba ngasagi Bengal frontier
regulation ek na panna tabaduna tongan ba moy ko adugi ek tu jo khoina pai habi ar maram di ma nyom yam lai gre I think kana da India gi administration da central provinces enam leina princely state haibam leidana central provinces sing sigi hojiki Bengal gi frontier saruki district to adu da chanaga da ba khoi hojiki Bengal frontier regulation ne ba not the princely state ada atopa ga leite ba ko tonga le ba yam mai ju aduna hojiki Bengal gi da yar ba port mayam du handaki any bill ma sema kan yahon bada akhoi loina bak tu cover to kan da socially politically economically pulapsi tawiraga di ko with protection of the land ko adu edi loina bak na yana bagi pot leine ba adu ga sigi mamang sida yamna maru ri nahamuki bill is the problem like is large scale social reaction that means there is no common political aspiration have nema adi Manipur ki miyam se sigi manung da common aspiration leite sigi bill ji matang den moy yam lai defend tor khibne ba amana official procedure da akai ba leibra khudam mane samta okay money bill man bi yawidana adu semba adu sagat padu to pisa adu changba gain to budo any money bill ji di governor na man introduce tor kadau ne adu maina magi procedure da land na smai to buni gain moy yam laina reject to gibung am bagi poto land da bata dana ade hojikti union minister wari sanari ko adagi all the thing is now sing su group mayam su loi pullaga moi apa mayam do loin ma punjal kan da khoi mayai de lawri ba aidi woibe aba pot ama lawri ba aw lawra bani na sigi thaksi ora amina aina thamjaningi di sigi bill sigi matang da kari kari no contention do all the ingredients do kari kari no si masi public domain da puthoga comment pi ba hapho ba kholo ba tawrga matam khara sangaga di hena phajani dana ko aduga matam layaktra kan da puthoga di hayeng hana ju dum leidana ko adumaina hoi 13 members ki committee leibanina yamna hena khangai bangak ta moina ju dakal meeting wari batai sadana moi ju hapu di happy ne ba adu ju to some extent magi public domain da puthokpadi natra ju moi ju manung da to to mi myama unaraga mo jam loi du ju adu ju to some extent adu ju amane ba ko adu ju myang mo lobu ko mani dana aduna adumak tawna ko pamjari je hoji public domain da puthokpi dana aidi yamna transparent ko si yawi je seng na khang kan da tobi badugi di matam di thenga bane adu matam thengen lobu yar bane okay matam thengen lobu yare gam lenga no su stakeholder ching da phongdo ke je stakeholder ki su stakeholder consultative committee है तो मियो निफु माना साबा म सुसे में हारे मसे के कंसल्ट तो नगत बने तो हारि मेंबर्स सिदा हारि 45 मेंबर्स की कंसल्टेटिव कमिटी सिगा स्टडी तो मिनसे है बसी था सिगी हरप फर्स्ट वीक ता हाइबनी मुजिक सेकंड वीक थर्ड वीक यौसलाबनी मतलब तना ऑलमोस्ट थेंग है बगी नुंगांग बदुनी जेसी एलपीस ना सु फावरिसी अथुबो मतम तो पुथोक पब्लिक डोमेन दा बगी वकम लाबनी ना लेंगा ना सोइ सिदा मतम तो अखोगी स्टेक होल्डर मैम सिको वारी सानबो मतम दसु लेंगा का बिल सी ड्राफ्ट बिल सु ऑलमोस्ट लोयर बनी है बगी वकम सु प्रॉमिस तो रखी है रे अदन हुजिक करीनो पुथोरक्तरी से सोइ सिदे हिडन एजेंडा लेरब्रा हबी क्वेश्चन गाजु जेसी एलपीएस ना हंगाई अदा दुर करी हबनी हिडन एजेंडा जी आई लेरमगनी हाइबमक्ति थाजदे अदा बिल जिगी कमिटी अमा सेम कमिटी से यामन कुइना मतम लौगिबमक्ति नत्ते ओय अदु सेमबदा मतम खरा चोंदरब्रा कमिटी सेमबदुरा मतम चोंदरकबदुना मदुना बिल अमा ओइना पुथोरकदोरिने बिल अमा खंग पुथोक्तोरा अहुम पुथोक्तोरा अनि पुथोक्तोरा अदु हाइबगमदे अदुना मदुना मतम खरा चंगबदि याय अदिगी चुमी जे हारिदो स्टेक होल्डर मैम पुनमक से ओपन होइना तौदे हाइबगी वानी मोय मैम मनुंग द थिबे याबा हंगबे याबा दि लोय हंगनरगा तौबा ngaktane adu haina saibigi dini matam di khradi si july gi last week forward the assembly session phamgada bo arabokta mayam khana naina ba awar pa hap na matam di khradi thengmal labra na khandi khalle adu mayam gi CLP na kan na haire adu government gi sum masi irang thokpadu pama kanam de yokponte ba adu na kariba bill ji soihoradi irang ju acho irang thorokadore ne ba adu na government na matam chana su ai pothorokane khalle adu ina pamjabadi government na su अथुबा मतम पब्लिक डोमेन द बिल जी थंबीगने न चीफ मिनिस्टर सो हाई गिबल लेबनिना अदि मधु हिल मयाम दु लोइना बक सेम हिल या कमिटी जो मु योगिदोरि ने बा अदना अथुबा मतम द पुथोकपा मयाम गी माइकै दगी सु मसे पीबी अब सजेशन अदि असोइबा अवार्ड पा हेक लेहंदबा अदु मखल गी बिल ओहनबा मदुना मयाम जी आइदि माइ असन न चुमरान खले अदगी आइना हुजि खंजबा द मसे चुमबे लानबे याय मसे द यामना नुआइरोइदबा इशू म थोकदो जे साइगी
cut off year gi matang do 1971 oigadra 1951 oigadra 61 oigadra abegi oigadra oi 81 du budi oirak tabi adu masigi matang sida ne ba kitang mayam gi masigi matang sida ju pressure le ramgani swai sida ju kari kari no ma finalize to ngam do film le ram ju ya ba oi adu finalize to ram bu oisano adu aina isu oi ba si madwai cut off year gi matang ji kitang di beran le na kadaba male adu mayam si stakeholder mayam marak ta gisu akoi CSO mayam marak ta gisu mayam je punna punna wari sanaba sum leira banina mase ID handak ki bill jedi mayam pura mana yaba makhal gi bill adigi mi na sulai na yaba haidare ne adu makhal gi bill adu hena ba akoi mayam pura mana ID hona min si ga men jo hona rakani CSO sing jo hona rakani manipur le ba puru mayam na su adu hona rakani khale leino da sai jo ne haji gi ba irang thok pai se kana su paman नते अदबो मणिपुर की सक्तम मणिपुर की मियाम मणिपुर की लम सिकननबा अदबो बिल अमा पुथोनबो होनबदुदा कोइदि पुनिंग हक्चांग यावना कोइ सबचै मयाम पुनमक सबत मिना जे जे आई थमनिंगे ओके मयाम अकाय तो ले लगुम जे अकाय तो ले बते कनानसु पामद्रे हेबनी अदुना होजिक्सी ngसागी चेन नबना तब खितंग वागा दब एरिया से ngसागी कट ऑफ year the sula vi have wafum thambiri 1951 oigadra 61 oigadra 71 oigadra have gi ada itu the government the su pressure leram ba have wafum duni aduga maru ina ngasai gi len lei ba yon ba transfer gi matang da su ada du dum problem leram dau mali koi bill la kamai ha ko da gi ha poi du gi have gi matang da aduga ngasai gi native natraga manipuri people kanano have se explain to brasu yam wa dau mali every time native people kanano sai da na lam lei ba yon da gi matang che yadi yai hai ba amase koi sahi amani mamang da मेघालय चतना कोई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो यावी अदुगा पाउमी सिंग मयाम के कोई मीटिंग तौदना कोई मयाम खन्नबगी मिथम मा कोई चलगा कोई चलगा उन्ना यावे मद सिलोंग दगी कमुन हाइसे लेम लेबि याय अखोई दगी तोप मीना अदुगी कंडीशन दो फुलफिल तौना बखना बद लम दो दम लेजे लेरो है बा अदु लेबदी याबा यादी यारगा बदी कंडीशन मयाम दो कंडीशन मयाम दो याहंदबने लेबदी याबा दो कंडीशन मयाम दो ओके जस्ट दम हैव यू लेबि याबा फुलफिल तौना बय दम ता सेम द अवाबा हाबसे मसी मितोमना मिसिंग याम खलाबा अदु तारगदी मदु उपाय सोय लेरो मरम दि गेनदा अखोगी त्रिपुराना भारत पुनम तमदा मोय 5 लाख खतने मोय पॉपुलेशन अदुगा 2001 की सेंसस ता 23 लाख ने 23 लाख से मनम दम इंडिजिनस पीपल दे 8 लाख खतने रिमेनिंग अतोपा आउटसाइडर ngakne ad moy na missing yamamne moy na chief minister de ke all the kano akhoi brigade officers sing noi pairamni na moy tawni to ad missing ne yakho ke te waisui le ro aduna ikhone yeng do se akhoi gi ngasi ngasi le ri ba missing se machine yeng ya ro aduna inga sai ga da to I think gi oina chemba bil ya ro aduna lisang sini yeng kan tungum sekil yeng kan bil sing bodo nei tam jari se matang se panjani ma khak tang le luiji luina re ko bengalsen phandiam regulation matang se adubu aina panjani ma khak tang le seida expert committee on international of bengalsen phandiam regulation na idana expert committee ki report am le si report si matung inani masi recommendation magni akoi gi 2013 da lawri se मसीगी अखोगी चेयरमैन ओइसे अखोई आरके मनिशना रिटायर्ड चीफ जस्टिस गुवाहाटी हाई कोर्ट ने माना बेंगलसन फंडियास मणिपुर सन अब या यानारिसे अदुग मु सेशन जज सी उपेंद्र ने अदुग मु पोलिटिकल अखोगी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट अखोई सेटजिट्स अदि ओजा लोकेन अदगी मयाम सिंह पुला का एक्सपर्ट कमिटी सिम सेमिने एक्सपर्ट कमिटी सिगी रिपोर्ट से ना अखोई दि कैसु नते अखोई आरके मिनिस्टर चीफ जस्टिस के यिंगरगदी अखोई कम खमो दे लो मदांग अदुबु मागमोनि पामना चीफ जस्टिस हमना मणिपुर दा बेंगलसन फंटिया रेगुलेशन से सनब याय हाइदना माना पीरिबो रिकमेंडेशन से मसी आईडी kakwas kitang akhoi di kangning di sini aina thamjani pose aduga aduna maram oidana aina ngasai aina thamjani bodo yes
हुजिक लेरिबा बिल सिना तौरी एक्सलेंसी चरनी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चरनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चरनी कगम बेंगल स्टैंड फंडिया सी ओइबे तारगदी अखोई गवर्नर ने एसन पिरगा दुम लो अइना समझनी से अमर असमनी अमर आरापनी बेंगल स्टैंड फंडिया जी अखोई मनुंग याव मसाक सिंग दो मनुंग याव मसाक सिंग दु अखोइना सही की ओइना नत्रगन थागी ओइना मधु लेइबा मयाम सिंग दो अखोइना एमेन तौथोगा याम लाइना कनो तो मसिदि सिंगमी तमी सिदे बिल यावगे यावदे तौनिङा कैसु लेतरे ओके ख्वाइगी लाइ हाइबसिम थमजनिङि अदुना मरो जना इना अरुबदा थमजनिङि बोती यस बिल जी सक्सेस ओइबो इसनु अदुबो बिल दो मनु मसा लोनबो यावगदबनी अदु आइगोना ख्वाइगी ngaksagiba mana lisang sina nearly 24-25 years Bengal State Fund regulation ji Manipur miyam golona na tingi tang changela kanda how kamai to na bill no othok hino ha se igona yamna hangnya bo question ma igona hangjana ngasi bokde leri matham dei da khoi gi ari yarakti hai yarakta bo khisi sang kem du udi machin hai bi mom di ui khoi press conference am da sindina aduna ta ba khoi kem du uri lete ar kamai to na मतमदगी गमेना कमाई तो बिल ओंथोखिबनो हाइबसे यामने ओए अदुमाई आई हुजिसु हंगजेरी अदुगा अमना आइना ngasai थमजेखिबा सेंट्रल गवर्नमेंट की यकायंग कांदा एखोई मूवमेंट तवगदरा एखोई पादम तानगदरा नत्रगा एखोई की लेबा पीपल सिंगी वखलोन ये कांदा मखोई अपाम ये कांदा कोई डिमांड तवगदरा है बफम से आई थमजेनी अदुबो जा स्वासिदा खोगी वी सपोर्ट आईएलपी की अनौबन बंतिनत्रे हानगी आइडिया दुनी बेंगोल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन सिचना बचिना हेना लाइन थोकनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक्ट नम खनी हैवी वाफम दुनी स्वासिदा आइडिया पुथोक पिरिसी अदुबो होजि बिल अमा सेमगनी हाइदन याम कन्ना मुसु संगजली बनिना संगजन बजिदा हंदक्ति चिंगतम अनिमक पुन्ना मयाम से ताथोक तासिन तौनरगा बिल सिदा करी करी हापा हापतम मयाम से लोई मो लौनरी बनिना स्वासिदा मो बेंगोल ईस्टर्न फ्रंटियर द ओइना तौरसी हाइबगी आइडिया अमा लाक्सन तारगदी yes aina thamjani ji bill tum mai pang na tawiro tawudadi bengal san phandia de yauri ba manu masak to oja dhan mi pan bi gre masak mayam le suri yawo okay adun tarka di kanaro he ari aduga oja contemplation oja na aduga mo aina mo thamjani ji kari gumba bill na sayena ra ba hana gi dwana miyam mo mela ba अरगी मो अमन पामी पामदी है तो वदा मो मिसी मिना थोकदो ओइदारगजी खाई अरे मोंग द एखोय बिंगसन फंडिया से मिस्टर जदुमनी हाइबनति को आरके मिनिस्टर चीफ जस्टिस ना मसी यायन पिरममनीना मदु अखोय येंगो सनी सिनी ओके मसर पामी पामदी हाइबगी बिल दो लोइनमक यानर मतुंदा अमा सेम तारगसु सेक्शन खरनदी मदुदा मसा खर वाली मदु नुमाइती हाइबी वफमसी लापसु याय हाइबनी हंदकजे लोइनमक न याबा हाइबसिदी कितंग खरा वादुनी खरा कंप्रोमाइज तौनब एरिया सु दुम योरप याय कम्युनिटी अमना हाइपेट नुंगाइजदब एरिया दसु ओके मयामना बु यारगदी हाइदना थादोक नरगा कॉमन ग्राउंड लापसु यादा दुदा खुगी कोर इशू खुगी मणिपुर की मरु ओइम मयाम दो कंप्रोमाइज तौरकद्रा हाइबी वाफम नि सिंगमनी फॉर एग्जांपल गसाइगी खुगी बीएसआर गा 1951 दी होंबु यारो मदु 1980 दगी ऑलरेडी एमसु आमस्को को साइन तौन खरब लेगा का याना खरब वाफम खनि मतुमदु इम्प्लीमेंट तौदबे वानी हुजिक चही कुंथ्राई मतुंदा मदु तोथोग अनो वम तौसे हाबसि अदय दुदा हाइदी बेसिक फ्रेम द कारक पे याबगी मम्मी सु तारप यामने मदु कारक मतम द यारो दब कांगु दुम थरक पे कमाय यंगु जा को बिल से द यूनानिमस बिल अम ओइ भाबसि अखोगी बिल दगी 1 लाख तुनि ना एक तगी लो ओइ दुनि ना माय प्रोसेस तुने हो अदगी दि अखोइना बिल अम सालाव पुथोगा ता गवर्नर ना तोरगा यागदब गवर्नर बिल सोइ तो बुजिमा तो नते आदि तुमिन हाया तो ने स्वाइ लेरे आई तौरा तौनुरा आई आला तौनु हा मा तौद्रे तौ हारगा तौरे अदुना थाइना गिदु नतेबा होजिकति मोंग अमने बको अदुदा होजिकि वाफम जिगा मरि लेना आइना थमजनि मददि को पोसी ओइनाबा लेपकु मतमदि मागी तोंगान तोंगान बे इंटरेस्ट मयाम अम लैनी इंटरेस्टिंग दु मागी इंटरेस्ट दु आइना इग्नोर तौरनी अदगी आइगी इंटरेस्ट से असत तौरनी अदगी मागी दु इमो लोवर गाबदुदि यारोइदनको अद पुन्ना पामाब मतमदि इंटरेस्टिंग दु कॉमन इंटरेस्ट म पोरगनबगी कंप्रोमाइज लाइन में आम लेरनेबा अखोय 51 नत्रदि यारोय हाबदु होंगपसु यारिदनको अदे मोइना अतेंग याम थेंग बाइरसु मयाइदे लोरप यारिदनको
ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ CSO ꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯎꯅꯔꯒ ꯃꯇꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠꯁꯤ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦꯅ ꯂꯧꯕꯅꯦꯕ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠꯁꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯇꯧꯕꯗꯨꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯄꯟꯕ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯣꯏꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯒ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯅꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯕ ꯒꯨꯝꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯈꯟꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯌꯥꯔꯒꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯅꯦ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯃꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯌꯥꯅꯅꯕ ꯄꯣꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯌꯥꯅꯕ ꯄꯣꯔꯗꯤ something is better than nothing ꯍꯥꯏꯅꯀꯣ ꯂꯝꯒꯤ ꯀꯩꯒꯤꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩ ꯐꯖꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯈꯤꯅꯦ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯕꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯨ ꯄꯨꯂꯞ ꯀꯃꯟ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯅꯅꯕ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯤꯐꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯦꯁꯔꯠ ꯇꯧꯕꯗꯨ ꯂꯣꯏ ꯇꯣꯛꯄ ꯈꯔ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯤꯐꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔ ꯀꯝꯄ꯭ꯔꯣꯃꯥꯏꯁ ꯂꯥꯏꯟꯗꯨ ꯐꯖꯅ ꯊꯝꯃꯒ ꯅꯛꯁꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯂꯩꯔꯝꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩ Okay. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯈꯣꯒꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝꯒꯤꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯕꯦꯖꯤꯌꯔꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯅꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯕꯨ ꯑꯟꯗꯔꯁ꯭ꯇꯦꯟ ꯇꯧꯅꯔꯒꯗꯤ 1951 ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝ ꯑꯅꯧꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯟꯗꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ KSNꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯈꯜꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯇꯣꯞꯅ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯄꯛꯄꯁꯤ ꯇꯧꯍꯟꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ पंचायत की मिखल चिंबदा स्टेट असेंबली की मिखल की चाव इहौ अदुगिसु लाखी हंदक की कनो बिल मधु की मसाक याहनब मैं सजेशन तौरमदौसु माली मधुबु अखोगी पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 की मतुंगिना अखोगी इंडियन सिटीजन अमना एनीवेयर अखोगी मिखल थेंगनब याबगी मफम अनिहुमदि थेंगना याबगी वफम भौ लेरिबनी अदो थेंगनब यारोय अदगी वोटर चलहनब यारोय यानी अखोगी मणिपुर वोटर कमाय चलमिनो गायना यामना साउनबसु यावरी अदा कमाय तौनी है यामना मधु कंट्रोवर्शियल होइबा कनोनी इशूदी लाई अदि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की वाजु लई अदो मसे आईदी बिल जिदा मसीगी सरुक से खरा मखैदी आईदी constitution याबा अदगी अदुगुंबा मुंगदा आई वाफम खरदी सोइदना मसी लेरकद्राना खले मधुना मरम मरगा आई मधुगी इशूदु आईदी याम कन्ना लेने बता थाजद्रे अनोदा केसे ना होरिबा खोगजिजु जेसी LPS की अदुम हाइफेट अदुम चानाबा मनुंग चनबनिना हायबा बो अदुम याबा केनोनेबा अदुना आई मधुगी इशूदो आई मधुदी बिल जि लाक मतमदि आईदी ऑलमोस्ट solve togidra khale adigi amu akoi gi masi hoi bill su lere ko di asai su oja Dhanabir na haiba zo phet yaure akoi gi mi je akoi isana sohen jaba mayam je akoi na tobu yaba thabak si akoi na togdraga mi mayam je koksan ba lakning han ba gumba sigumba mayam si akoi Manipur si da si yamna tung ko kaya dare matam sang na masi tograga leire ba anything hai ni si mayam no origin kitang nongai taba thaba ma khoi ji toning de mitop sing se da dum loina bu sina bagi thaba moi da thaja bagi mo ma le ado singi khoi bekam ma khoi isana create tok jey ba sum ba se tok dra ba adu or boi di hujiki ai masigi bekam ji khara ga sum lok thok pada hujiki issue je khoi gi kare haidare khoi na di mitop ni hari ba Indian constitution di anywhere adagi people representation engadi ya ba bole pa ya ani hum da adum lep da thing biaro ya ba si id masa mathan da matom ta dum chathi ga dra na khalle ba ko tawda bu matam di sangni akhoi gi wakhal hung pa ma darkar hoi bill pass to bodana ta akhoi gi wa culture khangde ama khangde akhoi gi akhoi na become ama create tawri ba se mi lang ana ba bihar gi mi swai ji da nomaina ka ta na hali adu tawi kholi ga ngai tan thoi thoi dum changan ninge ba masi gi become akhoi na se lok thuk pa tai masi ya maru ba factor ama ne na okay mi top sang pagi vacuum ama area ama create tori basi masi Manipur gi miyam na lehendar taragati almost bill sigi ayam machakti adai dama samtun do create tawjakrani habni bill ga loina na act ka loina na masi gi vacuum se lehendar mathuk tari adu hojik ko inadi mang do tari basi bills ni bills atu matam da lainga ki court ta leirabani na drafting committee na CM bani na masi miyam gi mamang do puthok piro khana ne na biro duga hairiba input mayam se logbiraga atu matam da bill si hill areas committee amadi masi phawraga koi assembly da puthoga pass tawdana ek olak padri miyam na pamisi adu hoji poki onadi public domain thorok tari atu matam da public domain da lakni habagi thaja bamgal loina ngasi manu hon gi thorom se matang sa losin jarge ngasi gi thorom se da oja khogen oja Dhanabir amadi oja Jadumani limrit thorom se ba thawa pi kibam di mapung phan gi dam to oja hum amu kana tha chapok cheri appreciate your joining machine ngasi gi manu hon gi thorom ngasi gi edition se karam to bi ko da khan be ya gane ko mail id impactvnews@gmail.com natraga ko gi Facebook page www.facebook.com impactv manipur da join to biraga comment amadi feedback tha be ya gane. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Raj Nongthombam signing off. Khogendra.